He pakanga whakaheke mōmona kei te haere I wainganui ngā mema o te komiti whiriwhiri I ngā take Māori o te wharepāremata. Ka whakawhiwhia ki te toa he tahua pūtea ki, me tētahi taitara. Mēnā e piripono ana ki te whakaheke mōmona, me pēnei tonu te whakaheke wera a te tokorima nei. He kaupapa I tīmata mai I te tokorua o te nota, a tau henare me Kelvin Davis. I whakarohia Māo e mōmona haere ana te puku. We're role models in our community and we want to help each other. Ko mita ririnui te ko māma, he iwa te kau māwaru ki ro karamu noa ho. I think I need to lose a bit of weight. Whai muri ake ko tau henare e kawe ana I te kotahirau mā whā ki ro karamu. He 3 kirokaramu te wehe mai I a hone harawira, ko tahirau mā whitu kirokaramu. Ka tahi ko Kelvin Davis I te kotahirau te kau mā 3 kirokaramu. Oh, I'll be backing myself. Ko ai atu hoki e kawe ana I te kotahirau 5 te kau mā whitu kirokaramu ko Parekura Horomia. I'm well known for being a fighter and I intend to make sure that they end up behind me. Ina kei a rātou katoa te kaha ki te whakapakari I ngā kōrero. Ko Parekura, ko ia te mea kai runga rawa, e hihi ana ngā tangata o te wharepāremata, mana hei toa. I roto I te āhua whakangahau o te kaupapa whakaheke momona, ko tūhono hoki a Paul Quinn rāua ko Simon Bridges ki te whakamāringi wera. He mea nui tēnei, hei tautoko I te oranga o te tangata. Kia kita I te motu me ne whaioranga mātau, ka tae anō ki rātau te tai atu ki tau o taumata. Ka hore anō kia tīmata te reihi, kua puta tonu he toa. I'm up against Parekura and he got more weight to lose than I have. Me? Hara I te mea nāku tēnei wili, mā tātou katoa tēnei. It's got to be. Ina te mahi nui mo te kotahirau tāra noa me te taitara o te mema komiti whiriwhiri take Māori kaha ki te whakaheke mōmona. Roihana Nuri, Te Karere.